n'abahungu bacu muri iyo myaka nabo rero ni imyaka yo kureba. Yikubita muri vivante yabona ufashe mikrofone nimemuona asiyeba ati uri kuri WhatsApp akahava yatse nimero. Yakwikubita restoration yabona undi uri London ati bese ni imyaka yo kwaka nimero. Mwabasore mwereka mbasabe iyo myaka muyicamo, ariko ntuzanyanyagize ijambo ngo uribwire ubonye rivuga ngo ndagukunda. Oya, ya jambo riraremere n'uribwira amaze imyaka 21 aritegereje. Uziko yariguriye ishakoshi, uziko yariguriye sharupe, uziko yariguriye fonde de maquillage, yakadomo kwitama, ategereje ijambo rivuga ko ndagukunda. Mwisaka harimo igishokozo n'akamiruwari, nta kindi ategereje. Ijambo rivuga ngo ndagukunda. None ugeze Kimisagara ndagukunda, Nyabugogo ndagukunda, Iremera ndagukunda, Kicukiro uri gutaha muri Pastori I love you, ugeze Nyamata ndagukunda. Abantu 40 n'abangahe mwabahungu? Stop. Komeza uri nyanyagize, umunsi uzabona mu bantu umushumba yaberekana hano ukabona umukobwa hagurutse ari mu nguni ati no 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 no. Rahira ko twaba tugikomeje tutumvishire hano ikivuga.